We have to care for what we have here because we can't bring in fresh water, without a huge expense. Water is a public trust, which means that it belongs to all of us. No one has the right to hoard it for their private commercial use. Ike ia la pule, holo aku kako I waia hole, kahi o ka paio nui mua loa ma Hawaii no ka pono o ka wai. So we had chronic water shortage. We had to move our water around a lot, dry up patches, a lot more weed problem, a lot more problem with rots. Anana pu kako ina paio nui e lua e holo nei ano no ka wai ma Maui hikina a mai iao ma ke kahi. The plantation had 130 years of privilege. It is our turn now. Iaka ko ma Maui, e nana ia ke ano e ho'oia ia nei ka waiwai o ka ike ku'una mana ano po aia pili like ole o ka pā'oi hana ke kahi. Hiki ke kiko I kou lima, kou wawai, I na wahi like ole, I na ike like ole, but he ahala ka piko, ai hea ka piko, ma nei, ma ke kahua. Ai mea e panipono ia I ke apukana, e ho'olohe kako I ka pu'ukani houloa e pohā mai ana ma hana Maui. E launa mai no I keia la pule ma ka hapulu o hola e hano a hai Olelo Ola. O wau no kei o Amy Kalili no Sunrise ma Hawaii News Now. Aloha.